جبت السيجارتاي. ما انا ممكن ما اديكش السجارتين، ما اخد العروسه يوافق. يا جدع يوافق، ده ربيع ما يقدرش يكسر لي كلمه. لا اما يجي. اما يجي ايه؟ ما قاعد قدامك اهو. مين ده؟ انت جايبني ليش اصلا؟ ها؟ جايبني ليه؟ في ايه؟ ده خميس. مين خميس؟ اللي قبل الجمعه على طول. قبل الجمعه؟ خميس بقى بيدور على عروسه كده ومحدش موافق عليه خالص. محدش موافق عليه؟ قصدي هو بيدور على عروسه معينه كده، فانا قلت مش هلاقي احسن من اخت ربيع. هو ما بيتكلمش ولا حتى بيبص لنا؟ ها؟ ما بيتكلمش ليه ولا حتى بيبص لنا؟ لا السواق على طريق دلوقتي. على طريق؟ ربنا يستر عليه، هيلف وهيجي. شغال ايه يعني ولا إيه حكايته؟ مش لا فاهم. هو ده كسيف جدا، ده خميس افندينا ده بيصحى من الصبح كده على بعد العصر الصبح بعد العصر؟ بيرزق يعني. المهم انت ايه طلباتك؟ مش ما انت عارف انت ايه امكانياتك؟ سجارتين وهنلم ليه؟ ايه؟ سجارتنا؟ يخرب بيت سجارتنا شو مين ده؟ لا هو بيقول لك يعني شوف انتوا عايزين ايه كده واحنا نظبط الدنيا ونلم الليل. ايه الرنه دي؟ هو بيطلع تعابين ولا ايه؟ يا جماعه هيخلص بس تليفونه ونكمل. السجاره ماشي يا عم. 100. يا سيجارتين. سجارتش اللي 100. ما فيش ب 50. يا راح 50 و100 اقفل دلوقتي. يلا بس انا مش انا باخد. 50 ايه و100 ايه؟ يلا ما فيش يا عم حشيش. يخرب بيتك وبت ابوك. هو ده العريس اللي انت جايبه لاختي يا عم عام؟ يا جدع عيب عليك، ده واد كده. وكد. ده احنا هنتكيف ببلاش. هتتكيف ماشي يا عم عام، حسابنا معاك بعدين. خد يا ربيع يا ربيع. قلت ايش يا عم ربيع؟ عمك ربيع مين؟ عمك ربيع مش هو ما بيشوفش ولا؟ هو كده مش موافق على الجوازه؟ لا سيبك منه بقى، اصلا كده كده خطوه مش حلو. انا في بنت بقى كده 100 100. لا انا شفتها وعجباني. شفتها؟ هو انت بتشوف؟ ده انت قاعد مع ناس تاني اصلا من ساعه ما قعدنا. هات بقى السيجارتين كده وانا هشوف لك عروس. لا مش هديك سجاير. يا جدع هات السيجارتين اللي اتفقنا عليها. لا مش هديك سجار. مش هتديني سيجاره؟ انت بتعوم ولا؟ انا ربيع. ربيع نام يا بابا، نام وانا اصحاك الصبح.